mu minsi yashize twari twabagejejeho inkuru yavugaga ku mupadiri ukekwaho gusambanyiriza umunyeshuri mu biro bye. Ni inkuru yavuzwe mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, si kuri on time gusa, n'ahandi mu bindi binyamakuru yaravuzwe, irandikwa, yewe byinshi bya hano mu Rwanda biravuga ati se padiri byari byagenzeho gute? Kabapadiri tubaziho kwihangana, tubaziho kugira umutima ukomeye, tubaziho kuba inyangamugayo. Benshi bakavuga bati batujyana no mu ntebe ya penitensiya, tugapfukama, tugaca bugufi, tukababwira ibyaha byacu, tukatura, maze bakaduhuza n'Imana. Abandi bakavuga bati nta nzira ibaho yindi yo kugera ku Mana, ni wowe n'Imana mugomba kugira gute kwihurira, bitavuze ngo muranyura kundi muntu ngo agufashe kugera ku Mana agukiza ibyaha. Benshi bakavuga bati Imana yonyine niyo yagukuraho icyaha, niyo yaguhanaguraho icyaha igihe wagikoze, ntabwo padiri yakiguhanaguraho cyangwa se ngagire gute. Abandi bakabashinja nabo kuba ibyo bashinzwe batabikora neza. Ibyo ntabwo bindeba, sinje kubacira urubanza, ahubwo ikinzanye muri kano kanya ni ukubabwira icyemezo cya mbere urukiko rwafatiye uno mupadiri ukekwaho gusambanyiriza umunyeshuri mu biro bye, dore ko ano makuru ajya kujya hanze. Ndabyibuka neza cyane, hari ku itariki ya 9 kuno kwezi kwa 10 2024 nibwo mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye hagiye hagaragara amakuru nk'aya ngaya. Nibwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ku mugaragaro ko rwataye muri yombi umusaserdoti uyobora ishuri ryisumbuye ryo mu karere ka Kirehe, akaba yarakurikiranweho gusambanya umwana w'umunyeshuri wiga muri iryo shuri ayobora, akaba yaramufashe nyine ngo akamuhamagara, akamutuma aho mu biro, yarangiza akamusambanya. Iyi nkuru ngiye kwibagizaho mwumve n'icyemezo urukiko rwamufatiye, muraza kumbwira se mukurikije icyemezo yafatiwe, mukurikije ibiri kuvugwa, mukurikije ibyavuye mu iperereza ndetse n'isesengura rikomeje gukorwa, murumva umupadiri koko byagenda gute? Turaza kureba icyo amategeko avuga ku gusambanya umwana, turaza kureba icyo amategeko ateganya nk'igihano muri rusange iyo kino cyaha kigize gute kigufashe. Ni On Time TV, urakaza neza, mwifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Mu kanya hari inkuru yavuzwe cyane hano mu Rwanda, yavugaga ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame agiye kugira uruzinduko mu Burundi. Ni nyuma yuko hari ibyapa byari byagaragaye mu mujyi wa Bujumbura, icyapa cyari yimanitseho ifoto ya Perezida Paul Kagame, hari amagambo amwifuriza ikaze mu gihugu cy'u Burundi. Ibintu byatumye ku mbuga nkoranyambaga abantu batangira kuvuga ibitandukanye. Bamwe baratangira bati Perezida yaba agiye gusubira mu Burundi, bamwe bati imipaka irafungurwa vuba, abandi bati twongeye twagiye mu Burundi, abandi bati twongeye twagiye mu Rwanda. Ariko nyuma twaje kubakorera amakuru avuga ukuri kuri iyo foto imanitse mu gihugu cy'u Burundi. Hari inama ya komesa igiye guteranira mu gihugu cy'u Burundi. Kuri ubu rero hari uwagiye ahagarariye Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Tugiye kugaruka kuri iyo nama mu masaha ari buze. Wowe kora subscribe, urakanda kuri ano magambo yanditseho subscribe ari imbere y'izina On Time TV. Niba utarayakandaho hari taza akametso k'inzogera nakugakandeho, aho wibereye mu rugo, mu kazi ndetse no mu zindi gahunda zigiye zitandukanye ugirimo, urajya wakira notification, ubutumwa bugufi bukubwira ko tukuzaniye amakuru menshi meza nkanga kandi ize utasanga ndi ateye n'itsinda ry'abanyamakuru kabare mu gutara amakuru abavugwa muri politike, mu buzima, mu mikino, mu muco, mu iyobokamana ndetse n'utundi. Reka rero mbanze mbabwire ku by'uyu mupadiri. Uyu mupadiri n'amazina ye ndayavuga, nta nibanga ribirimo rwose, kuko mwese abazi hariya kuri Lycée de Rusumo muzi ko umupadiri wahayoboraga yitwaga Padiri Katabogama Focasi, akaba yayoboraga rino shuri rya Lycée de Rusumo. Yatawe muri yombi rero ni mu ntangiriro z'uku kwezi, hari ku itariki ya 9 Ukwakira umwaka wa 2024. Icyo cyatabwa muri yombi rero akaba yarakurikiranwe gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 15. Bikaba bivugwa ko yamusambanyije amuhamagaye mu biro bye, yarangiza akamusambanyirizamo. Ubushinjacyaha rero bwaregeye urukiko rw'ibanze rwa Nyarubuye mu rubanza rwo kwifunga n'ifungurwa by'agateganyo. Bikaba rero byaje kuba bigaragara ko buno bushinjacyaha bwasabye umucamanza gufata icyemezo cyo gufunga by'agateganyo uregwa kugira ngo hakomeze iperereza. Iyi nkuru yumva wayakiriye ute, wamurikiye, wabyakiriye ute, wabyumvishe ute?
kuba padiri yahamagara umwana w'umukobwa abereye umuyobozi, abereye umurezi, yewe tuzi ko umubyeyi ashobora kukubera umubyeyi mu by'umwuka, mu by'umubiri, ndetse hano yaramubereye umubyeyi noneho mu buryo bubiri. Yari umubyeyi w'umurera mu bijyanye n'imikurire y'ubwonko cyangwa se no kuba yamufasha kongera ubumenyi, kuko iyo uri umurezi uba uri umubyeyi w'umwana. hanyuma no mu kumurera mu byaroho, aho yari padiri yigisha ijambo ry'Imana. Mu byakira ute wumva byabaye? Reka twikomereze, nahawe kunyandikira muri komenti. Kuri ubu rero ubushinjacyaha bugaragariza urukiko impamvu bushingiraho busaba ko uregwa akurikiranwa afunze. Bwavugaga ko ibyagezweho mu iperereza ry'ibanze bigize impamvu zikomeye zituma uregwa akekwaho ko yakoze iki cyaha. Noneho ku munsi w'ejo kuwa kabiri rero, ku itariki hari kuwa kabiri, ejo hari kuwa gatatu, ahubwo kuwa kabiri ku itariki ya 29 Ukwakira 2024, urukiko rw'ibanze rwa Nyarubuye rwasomye icyemezo rutegeka kuregwa akurikiranwa afunzwe kuko ngo hari impamvu zikomeye zituma akekwaho gukora iki cyaha. Ubushinjacyaha kandi bwavugaga ko hagikomeje iperereza, bityo ko kuba uregwa yakurikiranwa afunze aribwo buryo bwonyine bwatuma atabangamira cyangwa se ataribangamira kandi akajya aboneka igihe cyose akenerewe mu gukora iryo perereza mu mabazwa azagenda akurikiraho. Kuri ubu rero nta yandi mahitamo afite usibye kuba yafungwa, dore ko baje kuba bateganya ko yafatiwe icyemezo cyo gufungwa by'agateganyo iminsi 30. Niyo makuru hari kugera ubu ngubu avuga kuri uno mupadiri, nta bindi turamenya. Icyemezo cyafashwe rero nuko abafunzwe by'agateganyo iminsi 30 ntibatume agera hanze kugira ngo ataza kuba abangamira iperereza. Nuko rero bimeze. Reka mu gusoza iyi nkuru mbabwire uburyo umuntu mushya wasanganwe Marburg mu Rwanda uko byamugendekeye kugira ngo yandure. Hanyuma muraza kumpa ibitekerezo byanyu munyandikira muri comment, mukande like, mukore share, ari nako dukomeza kugenda tubana mu makuru n'ibiganiro byinshi byiza bigiye bitandukanye. Nyamuneka ntuze gucikwa, mu kanya turaje tuyasesengure yose. Tugende muri Uganda, nkubwire ibyo Tshisekedi yaganiriye na Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Tujye mu nama iri kubera mu Burundi, tubabwire uko bimeze, tubabwire uhagarariye Perezida Paul Kagame muri iyo nama. Iyo nama igamije iki? Iriga kubiki? Ese kuki byari byavuzwe ngo ni Perezida Paul Kagame uri buze kujyayo? Hagaragaye rero imibare yatangajwe na Minisiteri y'Ubuzima, yagaragaje ko ku munsi wo kuwa gatatu tariki ya 30 Ukwakira 2024 hafashwe ipimo 352 byagaragayemo umuntu umwe wanduye indwara ya Marburg. Minisante igira ikivuga kuri uyu murwayi mushya, aho yavuze ko wanduye mushya ari umwe mu bakurikiranwa bahuye n'uwari uherutse kwandura. Iyi mibare rero ya Minisiteri y'Ubuzima ikaba igaragaza kandi ko kuri wa gatatu abantu babiri bariho bavurwa indwara Marburg bayikize, bigatuma bari kuvurwa kugeza ubu ngubu basigara ari babiri gusa. Uyu muntu umwe mushya rero wanduye kandi yatumye abamaze gusanganwa indwara bose kuva yagera mu Rwanda ari 66, abimaze guhitana 15, ariko kuri wa gatatu ikaba itagize uitwara ubuzima, mu gihe abamaze kuyikira bose ari 49. Aba bantu bose uko ari 66 basanganwe iyi ndwara kuva yagaragara mu Rwanda babonetse mu ipimo 5913 bimaze gufatwa, birimo biriya 352 byafashwe kuri uyu wa gatatu. Minisiteri y'Ubuzima kandi ivuga ko gahunda yo gutanga urukingo ku bari ku rugembe mu guhangana n'indwara ikomeje, ikaba imaze kugera ku bantu 1618 barimo 5 bakingiwe kuri uyu wa gatatu. Ngayo nguko rero nuko ibintu byifashe. Amakuru yo ni menshi ari kuvugwa, turaza gukomeza kugenda tubarebera, tunababwira uko ibintu bigiye byifashe hirya no hino. Undi muryoherwe n'amakuru n'ibiganiro byinshi byiza biba bigiye bitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho, byabivugwa hano mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari muri Afurika ndetse no hirya no hino ku isi.
nizera ko murakomeza kubana natwe mu makuru n'ibiganiro dukomeje kugenda tubagezaho, mugenda muduha ibitekerezo byanyu mutwandikira muri comment, mukanda like, mukora share, ari nako nawe utarakora subscribe mubwira ngo uyikore kugira ngo amakuru n'ibiganiro byinshi biza dukomeje kubagezaho bikugereho 5 kuri 5.